الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، كوزي mafundi watu wa baba watu wazazi watu wanashahatu wanama wanzani izimo jalia ike oma sikusudi masihu yanu rijeri hadisi babi au kazi ntunge zendo no kurubia zentunge zendo no kurubia skwalelo tika haruma hazi za huswen bwana Mwenyezi Mungu ngwendo no enjeza ho karitulilie bangarjo wonando Allahumma amina. Sha ngamjodo zijua usoni reda wiho. Shatikana wana risala wa shashi na kanzani ije ni wambe vanu ya uka. Wanu aina mndu mwenza akili mahala rawasuli vanu. Kaula zimu ya jua ya ukana kana wane bwana hawana. Kana ure machi hare machi. Shaizo na kaujabanu njeni yeshele zize shele ekaito kan Jafa na Kabula. Nizimga jalia tikana muo hata azaliha sibonti daene mafujari wa mzingiza. Ekanga mina muo ekanga ya muusa hamvu hamadi ha diplomasi ha sharia hausisa wandu pareni haina utofanya nzima au hausu azali wallahi kan njo hamba mraji na minga mjo kandaye ngamrengo nyiwa komori ngamumrengo ni mazahidi ba wandu wajora mbuwa ukana oi de yatongeza azali ya sabonti baada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala oide ya sisi wandu pareni oide ya tungeza azali ya retelo oide ya uazali oide ya fanyaja oide ya tungeza wandu wa dumiza azali basi ekami mifakhari honto ulala honi tahao honi tundao hata mpaka de zile randongo wao zinu kabati mdu jwamba ngonzo ya towe azali ya joni kauru mwana ifanye na bentu henda au ya jwamba enda mahala kadha ufanya jau na bentu fanya au ya jote de andongo ni zime nyemini kabati ranzi 2019 fwa madagazo ya uloawa hato sikwa lelo metralarifu opia kabati mdu jwamba ukana hamba mtueli fanya longo kadhaba zinu gezijo usaidia mbwana gezijo to wazali na kana nafasi na kamnono na tumdunga ondu wao tipi eze semesi eze shafi eze mamadu eze ondu hao pia ujo kanta participer ngojonji après watokufu amjo mdiani après haizo sikanzani mwambieni bana mriasi juwe hambangu wano bana arengeri yali ya yeha ahantu andro ahe watijo twa gazi watijo ulowa ahantu tarap ya dolinda mndu aji yarenge risk yende yaone wandu wadumize azali hau wafunge azali hau wasopareni hau wauwe azali daene mafujari wa mzingiza ni wandu mlobano mdajo twa jambada sinda si izo ndizo na kaujabanu za mwado njeni mwabieni bangari juwa wandu wa wanao bwana ino emana ni juwao dabo ni watunda ho mriati eze maliza heneze mvuza hene parti heneze ngoza hepi abaka mrubanu hajitoa fidia ende hato azali wandu wajo wajo wa mzinga manyo wabena mjena mjeba inde bange bidio rifanye jao be kanga mina mayenga mina muo ngamina nafasi mito muwaya fe ntwabili yadunge azali kanga midamino wandu rijo to azali parce que ngabando alona mayen kwa tuzirumia ti usisa wandu pareni ti utoweze mali ti ufanya ndogo za lazimu wandu wahisi ukakweli abungi abatsikanza na behindi embwana ngei wanwao hawe embwana iwanwa embwana ngei wanwao hawi sai wanwa siti wanafiki
siti wana haramu, siti wanafiki, siti wana haramu. Ujofanyeze nongo ngarijo ukandaye, ngarijo muimilia, ngarijo msutene. Nani ujoka hujabe ya jianzi ya mzingamani. Ekenga sineze mwaye ngarijo mlaza bonti. Iyo nukto ya mwadu na kanzani yesheleze vanu. Bangabo wandu, wae haze maliza hao. Eke waishia ukando kukata, oinda sina msitua unafanyija. Ngabo wandu walune zema krizo. Shasi kartiyo hara wakamnyezi mwamba wala yahiqul makru sayya illa bi ahlihi. Innahum yakiduna kaida, akidu kaida. Wa makaru makaran, wa makarna makana. Awangia hiru kwezi watukufu. Mbwana yu wano hamadi, yu wano hanfu, yu wano haakli, yu wano ha diplomasi, yu wano ha sharia. Utina mali ikawu lazimu yafanye diplomasi ya njia inapo njia yafanye za lazimu. Tina umwonesani hazina ifanya usiku wa lelo no waniruma hazini ho lelo shami minga mimakini bana inde bana nijoni mlahini bana bwa komori inde bana nijoni mlahini bana amjolo mwambia ni banga bo mwanama na kamba ola sheikh ola mrulo na kidi ola mrulo na irumbi ola mrulo na mahoza neze no kuzimurawo wana hatu wasoma wa angamizi wa utovuriswa bange no ili wali wazizitabu waziona bwaka usoma wasoma warendo amamba ili tsona mana wali watungo urendo amawando washena wando waume wasoma warendo wamezi keka mjamba ya chawe keka mja jobu njilione keka mja kubaluka wide mze keka mja wababa hatu warendo wamezi warendo masuka ya utodobadi ya jambazi wanda ulibahiza na ulibadiano lirejeza bahinga bo bwana tuo na kamba balaola mwanadamu udonaro hulo na irumbi konga bo mafundi wenji ngabo wababa wenji na wadzadze wenji wababa Mwenyezi Mungu jo usaidia abantu galijibiwa washango jo harara sikadami na fundi na wawijuzi basi yamba ukana anamdotse haja onro asoma pia ngwajo kaza lingurendo nayi aina mweza akili kujo kaza lingurendo nayi wode mwana ma Sheikh Nawawi hafidhahullah si anjume ekeka sineze darasa si wenda mwedo rivuriza mna hindu shawewe ngamdu hangali ya bufahari ya ukana ulowa dezilwa kutua za mdu bora wabeza kweli nane keipasa ufenga upre hange mgunari ya ulieba turika wasubutira beza kweli sha eza nuko keziti nyao eza utifikiru kana banu ngabo mdu ulokomori ya baliri ututo kaza lingurendo nayi alafu lelo ni ere mna ijomba uwo shana nlinde omna ijomba boko ikaula zimike odo wangu wa mando walumuoni banunga mina mafundi wangu chimlana uhajijosi wa moroni khatib Mwenyezi Mungu ajomu hifadhi ambarikishe baola fundi wangu zuki wangu tena ola fundi wangu zuki wangu boko ola mengo ni mwandu wakaunitwaliza hata ikele onga mjo usoma andro shi arabu baindu yanzi wa mengo ni masiba budaye abungu awenjeze ustadhi fundi wangu wasaya Muhammad Yusuf mjini koni fundi wangu Abu Bakr Muhammad Darusi fundi wangu Abdul Baqi fundi wangu Ahmed Hassan al-Mali Ismail Hoshomoni wote pia tikamedani mdio nitwaliza mbavia Mwenyezi Mungu jua livandu dunia na akhira fundi wangu marehemu fundi Atumani wala ya ulwa wa Hafani Darusi wala kauntwalize nahwi alwadih grammaire abonge mnaijomba uo na kamba bala wala fundi wala mdulo na bankili ne m'envoyez pas s'il vous plaît une invitation votre blabla ne m'intéresse pas et blabla d'abord wana ona rongo ombi bodaba et blabla d'abord wana ona fiori wana ona widi wana ona détournement wana ona na masase na macrimineli turu wanda wala wandu wanzo jirende uka bora mapesa basi leza hemwana ma Ustadh Ali Musa milioni ya banga bwanadamu bokoto waonesa mapesa basi na zinu tule ibya parozamba eke utwani kamba hazikwa hundoro bokume yabo basi kwa nuona mndu mweme $10 wahuzwe esheo shaha wahuzwe dini ya hao wahuzwe mila ya hao wahuzwe ina bahidu asibabu mnariali
abongo wa malaba kwa bantu kwafikiro kana bantu singari ngoma pesa kabati utuyanze mapesa ndia tunza rajaranga mina hunu mapesa wala midona wantu malaba katawe mimi muda amado na washe wanzu walo loke wani mwana mimi muda wa basi aina utuna biacha mimi kama mtofanya sababu da we mtata una mbaba hu mitwa za mbaba yangu na mtata basta jolo la na bala mtata wala katwa za bona mimi mutima pesa baingeri cho kufanya cha mimi mutima pesa ndio tana ile mimi mutima pesa wa mduta weke uchamla mimi mutima pesa na pesa yo muhimu ngari yanzao tibe ya huno sababu mapesa titaruma mwenje tidubiswa bahantu watuko ulazimu haziza za gavana asibabu mapesa tika ujuwa masi huna idiniza kusoro kuzamfiyo asibabu mapesa yao kabati utuyanza shangabo binadamu ngabo usilamu ngabo emila ngabo haya ngabo imani izo ndizo rilo nizo bana basa ngekam nugo chika ujajajile kale mtu wa dini na baadaye katsuwa za dini katsuwa za mila katsuwa za marongo duniani kati mala joni kwa mapesa haina jomba afanye kujozifanya Mwenyezi Mungu kutombenwani Mwenyezi Mungu kutombenwani elelo owakomoreze twabia warendo onti pia wa hafa wafungwa watola mwazuna ndo famo barini mndi atungure ngambio haina usiku eza imi safara ya mwisoiru edebure hajabure hajua hende Addis Abeba ino ngumema pesa mba Asia baba nusisiza hajua hende wallahi rane jabana basaini jenfanye directain ndongo naziona zinifurahisha oi haisa hada nguhasha utwanza mriabe lalali ngosi boti wazadi azala isada wa rabbul kaaba shangu twamba lalabo ntidi ngosi omwenza shonka abahare ndi hamesi haina mre tambantende arumaze voti namuna galisiza daga ajuhamu nge hama surumene ajuha haibeze malisa hekomora tabasa ngomazuni kaze voti ntina mapesa umsaidie bamjo nikajao Wantsambantende Marekani, wantsambantende Turki, wantsambantende Faransa pia wanizia, wantsambantende pia habadiliwa. Wamba hurende nayi, wanati wahentia ho pia ngwashitakiyo. Pia abinga mwamye kana bantu wafanyiwa hazi. Bana bahantu walindona teacher. Utoka ujambe ngondo yamane na mndu yobure. Mimi Fakharuddin Sayyid Abdum Shahidi. Ngamtahadharisho beka ngamidamine mndu audo wantu rijo usunzu sazali ha diplomasi ha mvu ha ankli ha mahkama haina namna rijo usunzu sazali bahinga mtahadharisho ramhura mtitira mera mshe mrati ya jaji arizinga manya bana mnibudie chao babo ajitoa fidi yange na ndongo yanzu ya zirenge za rumwenchi hiyo na mwede mahema pesa hanyu au mwede mafanye pesa projet au mwede mafanye zeada au mwede heji shema pesa hanyu elera rakana besoin mi arumia kamja yarumia mratendela uno mrakopisha nduma pesa ja sisi wandu pare ni awafanya ndogo kadha haujao mjoja mjoja mida olanda sida rafanya na mpeze msi ngaranzo mtu kadha uwo mwanza na mumbele hapa saende amina nimwambia uliwa ba wallahi ekanga mina mu mtula ala matelefoni bale ligarne de hula gantu chao ekanga mina mu mimi Fakhari Yezi mgwanu wa suilisha damina wa mrubo kongu jo trend. Njaba dambia minu Tanzania ke president wala ministeri ya mrubo. Shanga manzo ni wane na madarao. Na manzo ni one habari yanji yetangani. Hawi habari panya yende ya bengu wesho azali. Mbahi rupirizo. Awu adungare wala we mshi. Yede objective ya hangu mimi. Halafuni rengezenti ya hangu. Watike mro hafu barini hasibabu ya ukakatsunda baindu ya hala. Ahu katsunda msomo ya soma. Haunge mwari katunda la pita liangaliwa ya mbengo ndo ya zero ya Februari yode objectif ya hangu si wonochuza ina mndugu tonere ya mafoto ya mwenza shonga wazali na wanafiki na malaba mariage bon mariage félicitations ndo namna mdo wanafiki nyinyo hanyunga ngamlila watema tso ya zimbi ya rele haja matso ya voi asibabu de fujari la mbaba halo nele dzatse la litona amu litona haya litona irumbi banyunyi nyinge mdomo bya ukana bo mariage mwana woja uto mna mwana uliona 5 ans au 6 ans gushiro habiyaza
daula kamilamba jauka tutahaja hajo tuambia mdada hena mbaba hena lukumani mwana mmahe au kana ça va pas ce que vous faites papa, ça me fait mal ce que vous êtes en train de faire là. Quand je vois comment on vous insulte partout dans les réseaux sociaux là, ça me fait très mal, ça me rend malheureuse. Hajo tuambia mdada hahe jindwa wanahulawa awada ujala wanja tangani jabo mafaina ja tangani jabo wadaza hatu no baba hatu wanja marangani tena malaba afunyi kama mtu mtu ambiro ukanyi malaba ngumulilioni wa hanyu wa fepie ze faina na wasawanje warende watsumba mjebani mje fanyo ulaba ne sinema ya ukana pour mariage e kada mimguna itambaze abasaino da mimi ngamanzo habari yanje tangani ngamanzo habari yabale panya yabeshe azali yale yale maili ya shingo amagobani yule objectif yangu alafu mwanahe ende hado longo de azali yatambaze mbeo alafu hatu sisi wa ulo wa fepie watu wa ulo wa fala fie yedo tambaze mbeo nguna wate hamu jena mnaranja hamu jena mneze famisa hatu zanja hamu amtukaja ndifanya unafiki timabia rukamiti mna haramu mino ufana na mbaba hangu mi ufana na mzaza hangu mi sile wa mando baba nunga bandu eze penalties ko tonde zero male bilinji ya tangojo ndo ndo mpira jombe tasi balada sile ratule bina balawa ele bilinji ya mahamita nura o jatomba bukuri mi sile wa mando wala mi sile wa mwiswa toka ndeza hatu dare mimi wabila wararu mi ufana na mbaba hangu mi ufana na mzaza hangu mi simna haramu mi simna haramu mimi fakhari abangega mumtahadhari shoni ngabo makandida shiuna majana maili ngabo guvernoma majana matano nganyina mapesa nganyina wandu nganyina msomo nganyina kamtina mtonisho nganyina sharia na ustaarabu mzie hayabo ntijoti ono mndu mzima bano timjusa muoti mbaba isa hatari to wazali akamnyezi mgyo unika mndu selweni ya hai wa alani yatikum turzaqun wajobu hamna haramu ya jame ukana dasi bema hala na kaza wanu ngamwambioni wallahi la doti kaze shantu mone sanjo jo samba tito rogo za sektere man azalingu jonda zahe azalingu ngarijo mto wazali ngarijo to wazali Allah abo ga mone zi hazizenda ho ngabo ndo toni chuzi telefoni ti wababa isa tati wa ndo makomi yo man o wahisharia mwanamsho hangu mtukufu ikayao usikura toe gazi tikamba gutawe ende hula manamsho hangu metranshura Mwenyezi Mungu ajo muhifadhi yambarikisha basi gami hulanga mtaho bwena tidawe nitamba ati mzimo uko wabala ko mile natende da mina bolto nawe mnamjufumu ya juamu wa mumbeni we ho da bala tise kula matera kibane tati twa gazi sasinya mizaja wa mwando zo uaneze koleza mndala mijini ti undele bya zile waezwa gazi ula pieze abana neze fundi mbaya pasula abantu kami ula mtozungushi yabwe basi transhura tengele yaja utimunene kamera tamba aji weishu jawe mzade wewe watwani yawe wallah ham filme wala ronto shan ntujwa tatika je wana tuka uona bwe mwenti lizo mengo yodo suna kutuka eba nunisi ndini nunti tsona tidawe tsona ta baleze nyubazi wao gaza wala ila deba titibure wa dugo ramasema amuga busikanza ni wabiyeni bani yokana babandu watso ulala babandu wangamya abantu mju anduwa ngo mitsango dawo la sio mitsango yatu rirenge asiba ude bwana yinu rirumi ya rumwe bwana yinu abatiko mwambiani mitsango yatu yo rirumi ya rumwe bwana yinu haukanga lielewa ya ukana wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusakum basi wa rabbul kaaba tunwana zona leo zini makinisha inna makanna lahu fil ard bwana yinu Mwenyezi Mungu ni makinisha shanga mwambioni bo komori ili Mwenyezi Mungu ajorini haraka na mzio unafiki mti wone mwana wazali mdahula wadaene wa mzaya wa jabu walitole hatu ndija mabewina rohombi shahidi mwenzani yanje maizo ya mdenda nda nyino wando mahana waneka mndu mauno awe mndu mshengure ndo mtumba yabwe mwana ngura ndo yatima yabwe miyele wao azaba imdumshe wa aitama wana ngwarede ho mayatima ma orfele bahe wala ngwareje yo masenger za mwana wangereza wareje yo watsumba halafu yabeleda holo kaidi usra mahamum eleda hongeli njo hamu
enge mmono mrumshe wa marehemu Faisali enge mmono mrumshe wa marehemu Faisali Mwenyezi Mungu namlibendo nyumeni banani parahamba bu Fakhruddin alhamdulillah ngamu yashindo ufakhar sha njaju liwaza hizo mafanya mwana msho hangu mmoroni ngabo mwana msho hangu mkwambani ambeza ngo mazifanya nyinyi miti mndo mdiwa zana ngabo mwana msho hangu tena mhahaya na ni wavumbu we wadojua mkwambani la washili yo paro atuli maza fundi Abdurrahim bazinu nje maishele mhahaya yo paro athimari amaswa maduni moroni yo paro mwana Halima basi hamba ngamparuni mshukurieni bahati sa ngamina basi situation ngami tranquilo wanangu wasoma ngo waendelee yao ezo ngo mazirenda sho siku yanambia ukana Fakhruddin msharif ana maghribia wala qamaria wala faransia hamba tujua banu ngami mtu tujua mimi Komori tujua mimi Marokeni mimi tujua namna tujua bana taka mimi mtu bana wandu nakawaona ujabo dawoni hangu Faisal commander basa pia watu ndashi namna hiyo abangeka mwambio ni banu lelo ya ukana azali halembelea hazilwa New York woti mporojo babanu kamporojo tambiro ateshetwa shinu bahati basha tukashipasu hautwambiro andabona leo maududo ushaule kumtsanu de jawu mimi eketambanga mwendo mbani nede nalowe tedenjalo hindu mutamba njaziona wakamlenje bari juhamu njaona hindu owanroji walata uko agenda mbani basi uhamba ukana tilo mbasi ya junga leo tilo ndi waru tilo sajao atika ujaba njeni mwambia ni banule leo ni mndenge ni mashahidi banu watukufu mriati heze maliza no msomo wa hae ne parti ya hae neze imkaniati neze mwanyeza hae wabuha mndu anajitoa fidia henda jihuzu hauhende haji arenge riski koko hauswazali woi wajoja andua juu mtoto wala wanada bajoda beda shire na zorikae inatanganya narifanya nini nationali narifanya hizo rimwambia nilitanganye litahe mtu na minga mwambio ni banu yokana habahati mbi diaspora do atuelewa wallahi diaspora habahati mbi kwa jaelewa siparushia manama mtukufu abalago hamba batije bavazo mruma nga jamba go president na oaroseti wa wandu wa Komori shatu wandu wa kafara nto wenji wasoma banu shawa wandu walu yabo msaidi yo wakati hunu woti mdo diaspora belu woti mdo diaspora azali woti mdo wa wandu walu iko iyo de miadi hangu kangamida mine mtu katitanga harumwa omu wazali tiwono wandu walu na mapesa tiwono wandu walu wa starabu tiwono wandu walu na parti kwa jazifanya waje mwanzo wa janzi ngamanya bange video tanganya bange video ngamjo wa wafe ekamina zo mayi baadie ko njo ukadamina eri to wazali ani wakati yafanya jambaraka ani watifu wakati hiyo abunti no mwabya nogo sha tinawona kanga wena miliari tinawona kanga wana parti ya wandu shihu tinawona ni juhemi mimi na to yazali dodo ni zingamanya wallahi kenga mina ngwaja la roho na mabida izo tinongo za jona na izingawaze kwa mona owenjo wafaba ni mido waho sunga maono ro wangu haro wazi accident izo pia rawa bondo swali magari rawa tinzo rawa ngamwa hosoja nga maono nga fanya zo za pia mtoka mabala kamfanya wanazimfi awiye tinge joni tambisha mimi ngari wanao dasina mruboko uwo wandu hifa ngutondo wandu ujo wandu na muo abugenda mukenta mu Facebook mndengele foto lahe shetani yazolone shetani mwirenge mdaba ukana wao eza henge wone namna va hafashika zi Mwenyezi Mungu na wate msibane kandami jamdata hamada gazo ya msibani jamdata mutui jemdum shafa iswali jemdum salimu jemdum sha bade jawao pia mguna mte msibane kandami amanze kamtuka jawanje ndo fanya unafiki na mitambo mnafiki do muoni we inna limunafiqina fi darkil asfali minan nar do muoni amede mne jomba na invitation ya ukagarwana bwana na kaulinda gujo na courage arrêtez vos itinéraires vos blabla ba jokiri kabani kwamba post azalinga yunugu sofari ya wantu ntsoba mjoni kajao ntsoni milie parce que halembelea tamba hende turki kajani kwa unogoze maliza wa Komori wale wazihibe joka sefoti ala fois pasa ujodo amena mnike mapesa wa mtondo sefoti izo ndio watufanya basa iyo de amadu na kanzani mdaheni bana ngarenda rumwe bwana ngari wanao owendo mbwana ngari wanao ndo mbwani atanga mtoni lokani eni mwambie ni mwani mahala na kalelo nezi hasiri zifanya
ni mweneseni mtu ukubali kwa wanuka rijala la banu kari wanao ni mweneseni ari wasuliransi shanga mjua ukana engeri kama sorie bwele arifu mamadu bwasana hamadi bwashirafi engeri kama sorie sonti pia chafi ubwe semesi haina mndugu towe ulona malingu towe ulona msomungu towe ulona wandungu wasifu litanganya kweli basi azalaju ka uhale hauka emachui mararu yanu katajo bakia abarbada kambili msaidie na belu na tikidopi ni se fazuli de malaba yao wako ataju ka baru ma 2 minutes e comme toi non wa defi arumwesi zinyambamba na zikale na majansi do wandu de yo yes majifiri na mavushe na marindi na majanvi wandu de yo yes in chokotina mndu mwenzambaro hoja uonekana wengurongo na ankli na hikma na ndongo kabati kwa tina mndu abangia abo watukufu wodo pande na kanzani mwabieni gabo wakaenda hagozo embana isai wanu gari linda o sifle visual o atema biwatia ezangu minga mwabioni bana Allah ngeti jokana kabati to mayazali banu basi tira kwa mtata hangu ambia mtata hangu kan ngengojo jaoni wone place de l'indépendance haunga rito wana na mbebo ni nzima yabo ngojo jao place de l'indépendance ya ukanari to wazalinga mjo yabo ngojo jao je unioni demi hadi hangu damina wewe mtata hangu na mbaba hangu amobo mnyezi Mungu rionane bo place de l'indépendance haurionane mbeboni ekamko benzi nzima yabo biidhnillahi alkarim izo mbele yao shanti nafuta ya mama do akati atakia wala lea jaja mbabo matami sitaya da manitija kwa nitija shanti na kamtsa amtohani do ngamtata mimi de komore kamtata mimi de komore wakamiswiro wakausoma academy juzi tiro message ni moto mwana she wangu para fahari mla nao mna moto adabia la mji wa Moroni beswala umaguju anaambia ukatiza leo Mwenyezi Mungu nakubarikisha bayo tide dola yahe mwana wa Firauna dhil autadi na Abu Lahab wa Tabba amtuje Mwenyezi Mungu nakubarikisha dola hubo manasho wangu fahari haba ukablishe nhwambie batende tusomo academy tusomo informatique na miti tudazibutala zinji shemana na rengwa ndawe bo fahari AC International Academy for Computer Aviation and Tourism akaushukuri الأكاديمية الدولية للسياحة والفنادق والكمبيوتر والضيافة الجوية akauzi shukuria abenge watukufu amwambioni yauka emahala rawasuliban eujokanza baki haruma msachacha na butalidana yobe idhnillahi mwana mtukufu Muhammad Baruf aswanda wena alimsamilio mtowaza mwanadamu na swaba mtowaza mwanadamu ekati Mwenyezi Mungu babo kafiri la silimu la amba ukana Barufu la kamurongozo wandu wakabo siri kaneshe bwatarishi zingarandro hamama jambe na mnaila sirula rumweshe bwatarishi zingarandro utike harumwe kweli bo Barufu boswaba hubo nyoti pia mjilejeza nyimlo rumwe kweli na mzingarendo bali msamilio bo Barufu bomi mwabwa ema baya hangu na webo Barufu dotusuti ukekurya mru wabeza kweli usubuti ubabuse adu wabeticha wefujaru wekatili banu Mwenyezi Mungu ngojo chali yari wasuro masiwani shada minawe engaza liwala kwa aeroporo ula joka hajuka hafuba turi sanga simamare muda minawe tise kulwa hulwa bahemjomba ola bahe ajarohe rikanza rilo wembasi waroha bankudi waroha bwere na taila watu jumro mwelele ya kafe bala mfiro kana ribala kafe ndira tazali wengo pulasha hitwa zano kwa zali weyazina na wengo mto pulasha hitwa wakomoto kamtuone zero kwa zali ne mwana hewanu wazile ndaoni zo wazile ndabo yabo banu abo mba bititi mmonao wa ma khafi adam ezatasa izo les intiro zitobia wa kabana mmone ezijiriswa wanzege juze zatata basinga mjowani njani mwambia ni ukana ngari wanao bwana tizambe awambeni juzi emhala na sana wasuliban wallahi kwa nunu wazao mruge njeni mre kenga mazunabeza kweli wambeni kamna ujoba kibasi mwambe kana azalika na ujohunu basi eze twabia azali azina mbeni maparo wako mori jerende risaidi emajilis rajua son tipi ya ukana mjerende bawanu walivaza ngwando komtiani bunabarikisho mji unune miji ya holi ikaula zimu nanzilo usiku ila
ule namba nafasi mfumbili mdo jaro angalia na bana okay na wabahani na waikoni na wamitami huli na moroni side rabide madamano unu Faransa rido tende kamjaoneze yuba za hanyu neze mali za hanyu no wazaza hanyu shanganya hamarienete alafu gari bakiwa hata usiku zima undo usiku bahani wenda waka utwale ile gazi indo usiku ikoni wenda waka ulilo wa madagazu wawata utofeto kwa tutofete wao undo usiku mbeni wenda waka umenyelewe maulida banu kanti amari chombo anniversaire ibo fanya anniversaire banu gasaru makomba rake ja isabu mbeni bo wabahani bo wantuchini bo waikoni bo misamihudi bo wa moroni bo wa uziwani banura hai bwana ke chai banu mdalaje na mchere bale usiku ra ulao batulikoni ndera da za 9 December leo de ikoni wao eyo bwana huyo hiyo alafu zetu za dunga hapo ndo ngazali ya jomi jini alafu jetu magari feto usiku ra ulao bwana jala hanyo anniversaire mfanye jeje machi wala wamangu afetio mtume sallallahu alaihi wone mdumshe banu mdumshe ora kenti zile zine aruma maulida edamu o maziwa lisoti haya bojoka kujufanya na mbizara kama ntilwa za njabana bakushuba no matone de na mjue bano namkera diba emzade zeregileke zichao haberwa emzade hajirwa ni udhuri washi yabore yabongo dumshanani ngena mbahuma havaye mzade abadu wangu ndo sahi mrume waina bala kutoto utambe godara ke sache bala kurungu mndu bala sha emndu msho utuka ujuhera nsha madu sona we ndo mshando biwe amade zenye kumbi kamsona kwa madisu mtume atutu bala ja undu wazali wala wakansi wale mane mabajana mnaila wala wakansi watambazana mnaila anado amba wakana garisufio mtume namnambi ukana mtume sallallahu alaihi wasallam ingaja bala atuamba hindi ikaja undu wazali wa ili futenda sine maja wala kopsana yande maudidation za mtume ndo bimwanzao mtume ngomfiro kana mtume wo mlevi amadani mtume ilo chui hamadani mtume wo mnafiki hamadani enda ziwe zongo mtume ajanizo mazidu ngale mtuka utamwabeka mwalimu apara wantu wazale mje mwanzo usoni na mwene bareke harimia mndenge emafujari au pia mje mwanzo usoni na habari mdu aba ngamfeto maulida ndapi maulida myafeto na bomoda waya baina mndungu elo hamasahiri amini mnyezi Mungu mje muamini mtume banyinga mtu wa mnyezi mje muamini mtume abage namkera adhibu wa mbeni namkera adhibu wa ikoni namkera adhibu wa mitamihudi namkera adhibu wa tujini namkera adhibu wa bahani namkera adhibu wa uziwani namkera adhibu nyoti pia mje banu baba nuri ulili warifungiwa wana watu wa fomo barini pia weyazali da ema swadu kuya mzingiza ni majambazi ya mzingiza do hatuleza uzinu pia kwa tulenga wantu hazina kwa hibweze mali wandu wafu o mobarino kakabati hazi kabati la pitani watatu olio mdajo lebakiba la julo kangu no badala o pia wandu ajahamu huno wandu kabati zenda wasibabu de mafujari yao mafavalu yao namziye jerwane bwana hatari timizi bana basule mengo wao nekana Azali non n'a pas le droit de se présenter à un 4e mandat Azali c'était rahaze votiza jaja e ujokanza je yake na fikira za ujasaidi haina jeshi lijokanza lijori wa baba isebano bwenari ziyaba bibashumani senko uo mimbaladina hadha khaswa ina katoto ambojumani mimbaladina hadha khaswa angaliensi aho basa ko moriranza basa utili ole walida mdujokanza votiwa ekenga wana ndo basa eda oni Ibrahima Traoré eda oni Osimegeta eda oni Mamadou Doumbouya ekewa ni wahara ebo ilari fwa basa utele Senegal itene waretu wareseze votiza hawangaleza hanu baga wana votize ndao ekenga wena sharia nji rudi urejeze renouer ses relations rudi wajeze barua wambe bandi bashani barua kamtati buhenye lelo mahala na kana bezi hazira kuzifanya hizo tiono barua ya beshiwa oya yamba oya nyinyi wanaharamu wanafiki mjua ukaza la change sharia hakaza indini za ndabu hafanya maderaja watafanya voti za ndabu wanikuwa mapesa pio wezi wanueti eto mana wewe bwijisha Mwenyezi Mungu wono izo mfanya haja juzi mwede mmono ukatema kiesi tanu kachabulwa shamsubuti kweli mumjamu mdenge tena mumno ameukaide president wa Union Africa na bo mjua ukana atema kiesi yo kaja tsobulu atema kiesi yo kaja tsobulu mabana mtorenga bainge mna foto ena mna inumli partage ule mengo ado ona kiesi tom na mdengele foto li anu ya partage arume dunia pia warambu kana wana ndo indiwana ule mengo watu adu yinu na mdenge mafoto ya anu ya partage ina mahala mtoka ya wandu warambu kana ezerezo pia ngezinga we bwana we aliba tuongu pashiyo ngondo Addis Abeba ya lawa ya bende koweti eze mali sahanyubo wa komori pia za nkamia mna haramu ingu tuzirenga elai pashiya enda gauche na droite bawa saodo magari himao hata usiku kata
gamtoka titi fikira tantina zofanya sijundu gamtofanya madese na mnaino aina wakati mtu anazofanya hizo nchuko ndo anozifanya no ili nto muudhi abange ngamlaho ya ukana Mwenyezi Mungu haramia hari amrisha ukawa taswimu bihablillahi na amri Mwenyezi Mungu haukweli taqullah haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu na mtanganyihe wala wamba kwa tonda rumavoti wao usiyazali kwa tushinda watanganyiha watu wa kandida mzima waidi wanua amba kwa tonda rumavoti kwa tushinda waelewana hizo abidi wafanya ayo alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi na amri Mwenyezi Mungu mro wako ili wao waleto unafiki wala tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wewe wewe wali sali gosema jada na ngembe ni wafanya je mijipi tifumbuwe miji yatu shabo kengwa zo ambilo kana hunu gebidio wambeni tsanganyiheri wane bwana hewe ni vumbo iko nina mitsamyuliga bo mji ulokomo yabo to kwafirikana tsina ka uvumbu aina mndu to fikiru kana kama mjofumbo ikoni na mitsamyuli ukati jawo ya fikiro mjina wakanti na uvumbu uo mndu ulona itwa shahura uone ndia saimba doli pranial abobori lo faranti fasirabo ekeri wana na mjeri tsanganye pia tsatikana na tije baba bere bokera mbina mna yunga tombo kana bali bana tanga bondro mbeni tsena wale wangara zali wonti wale unaze minister na izopide yeti ndi wali ngari parao wandu kana mjeri tsanganye heri wana haswa de mijira ulao na mjeri tsanganye ujosoma ya unde hazi watina ukaya farie watina ukaya bali wanu mjini hao ujufanya hazi ya nibo ujukamali ya unde bala pitali yangaliwa ujodhulumiwa yani kwa haki yake kenda shitaki ujukanemba gari ya undemba pare yabire ujukanza lale ya undemba banu ya bamwenche yaone isho ya lao ujwenda bahasini haja ya undemba majia ile izo lizongo lizwanili yao kapitano goza sa yao shaka mtufanya hata nzima yabo mdudinga mriwao mdudinga mdila pisao mdudinga mrifungao abange erisala inuka mdogozo wa Marseille abasa anga bantu bokweni mdo tira nini jauja nirudini rongoze zuki wangu fundi wangu gouverneur ba wode yavotiwa bana yavotiwa we Mohamed Ahmed Mahmoud na gouverneur Yusuf Mohamed bwana wala votiwa president wa yavotiwa gouverneur erisala inuranzi la rinyo kama ibesho fundi wangu Yusuf Mohamed bwana uka hujabanu hurejei wakakomori kwa jafanya ndogo Mwenyezi Mungu awasilisha kwa nsijubanu biidhnillahi alkarim ngarijo urejeri hurengendo bakuja trahise diaspora shange bidio wambie o watukufu wa jamali fuwaho mji wa mkazi ya ukakutuja banu kimkazi ya ntima shughuli ya mkazi gojobanu hekomori o wandu waduka ujabanu wandu wa komori ni wa Marseille ni wa babao ngari wano bwana mdira anti ngari ko wajaza hango bese watsano au sitado walo ya wadungo wadaru vioporo yao jiku wangu mtukufu Muhammad Saidi no wanyanye ziberezi swabahu mzee wangu mzee militaire na mtanganyihe o wandu walo bana wali bwana no wafanyo msafara unu mtukufu yeye aliwasili bana waudo abidi wa jere bamba wati ambakari mrenga wabudi mwana hatu bengenga mrenga mwana kimbambao ezaunda madagazo mjotanganya kibambao ezaunda dobi Salim Nasor mtanganya kibambao ezahunda dobi mwana hanyu aimani mjotanganya kibambao oya parabanu na siwa komori ritambi hao riwanao siwa komori ritambi hao riwanao embwana sidera mpara ujabana ahlan wa sahlan kem jari tanganya riwonese ya ukana oide mwana nguwano rimwimili shamti jemu mrenge mjamdi tambaza haruma fitna bari lemewa kifaya fitna ça suffit emivurano na mkeravi ba ekwato kwatone hari sasa ndisi
Sinon garjo uzia kana uja Marseille e kama Marseille kwa jaji sezise karna ujo kangaro wano bana abantu haina mfumbili ngabo wandu wa wanao bana lelo yaje kwa tujwa ebanu oya mpara banu ndogo tukane da hubi na jawo wakati ndasi wojo na mpara ninyo pia mkenzi rafiki yani wandu wajuwe namna mjeni waturi mndengao bamnyezi ngo joja kende safara ya mwiso baada ya banu ekengu jo banu kujoja raisi hauyaje waziri hauyaje haina namna sha intido akatoka jerdo furana ujokanza endea walale ambe inde bamba oderi mndengao inde mkazi deri abanga mazo menye bwana au mabeke mpolani azali maudu waje mndu wa mji mndu aje jambe inde mji wemsaidie wanua maoni do mndengao wemndu katha wanua mndu katha do mndengao kabwandu wanu bwana ngapo wandu wasikitia oni zijirio mdatenda la hata usiku mpaka wachuka kwa kamera na matena endea vai waimu hatu waimu hanyu wa ulo wa mafungwa madhara ulo marindo ati juzi ya kwa gazi wandu wafanya ikawa mkazi ngwa ona ukawide mwana hangu wano bana na mje mhimilie shawe ya basa katuja kimkazi wa ingu jokimana wa Komori mwanama mtukufu Muhammad Farid Basirahili kajena bekana wewe imba ba ndatika ba mimoroni au chao ujokangu wano bana galijo humrenga kimana watwania patriot na mreti kalbawiti kasuda mali yakina mji na chakuta mkasaru mwa bwana ngabo ikoni warifitini yona wa mitami huli na wonti pia ngabo wa hule na tuka watu banu mimi abasa mudesa anu yo ikatisi ko mara abasa ngo mjode na mala ndo amjode o abaru fune ndo ana kibu nende kwani ni na mala njuka internet ndo wa so ba hule ndo aina mala njuka internet kam tsoida ba kenjo zishwa ina bahan njo fia timpaka ikoni na mitami huli mtume wetu wa Madina anende wako waudo wenye Maka no atuti Madina wali wakai wahezi umbe wonsi pi bahi ngari mpara oni bana wa Marseille wanjia problemu ya huso majilisi wanjia tambuzi nji ça suffit mjama nyisiha na mtanganyihe haina mdani ku haki yake sitema udu mjama ndego swamba dibana mrantu ndo wadungo ka wadungo wa wanao bwana wadungo ka seze manifestation ono so tukifu ndole zanyu babu ngabjo kwa pase mfu na mparano ndo tipi haswadu wa wanao bwana haswadu wa wanao litanganyi heri wane bwana alifanyisa lazima beke kamjafanya namna bumdede nai parce que abanga mjojo sali ni homa udu swamba dibana pashika batu jomo nani tena mdimenyele bwana hatu na wandu wao jitihadi hao Mwenyezi Mungu utwaliba sha eka ngamjo wa swidi group ya mbanu uze Fatima Sudani metama nyusa no wazaza hangu lazima mapente wa utipia na sho hangu watukufu zezetuni na utipia Mwenyezi Mungu ya tuwa libando ya wabarikishe ze jitihadi na ze riski wazirenge mwana mtu wangu Malida Bakari wa ontipi ifori do hamba mzima ukozo ne sendi zijirio bonti ju arumo mji wa hatwa mwaizo ralendo mwana mtu wangu Malida Bakari ndio shinda na chao shaula mwana mtu hangu adamu wakali zenu pia si karibu shabana arumo bwana mduka doteza na njia na ingo jomba tija c'est bon abonge yabo tikanzani mwabieni bana yauka mtukufu wengu tu waswiliban Mwenyezi Mungu deja aliara haijata banu yalitole haina katimi tuombe dua Mwenyezi Mungu do ujuelera tukoni jibu shamiga mina confiance ngamu meyo bani me wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wa qala tabaraka ismuhu wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an abonge ngamu mombo haina wakati ngamjo momba laylan emasi wanahara ni mitana sirran hasiri wa jahara na ubenufu ile bana nabauka badi wena niabi jokasambwa mtu tataza mtu nitatazairi mbona tambaze dola hiyo jabaze dola za wana so hatu za tambazi hiyo asibabu dabo wando uma hao ulo wa hafa wasawa wafungo wasawa tao gabo dola za menya sababu wando umewa afashe wazambani wa miswiri watolo mji watolo sistani wando ashewa lemewa ambe bandenda mimi watandi kamjoro mwani mwa deba nembaza mbingu zileje ya pia kamjoro hapinda kirasmi na ntaimba mdu bana ajado ya jedo jila na sibani Mwenyezi Mungu ujua wakati namna hiyo mwana mtukufushanda ya mwiso banumino wabia barufu miti mdu wajua shamungo ni mwa wandu niko wa milwa na wari miambia mwanama mtukufu miumwambia ukana bomana
Banuka wetu amene banu ndi wana ambie parti ya ekakutintora ngari mimi amdo hutendeza bo baro amdo hutendeza bo Hilary Fusadi e parti rifaidi amdo hutendeza bo Roger amdo hutendeza bo Alikari amdo hutendeza bati mmono ni chao kwa bwana imengoni mwa watu na waona banu na waamini okamjitoa fidia rezemali rezemvuro wakati mzirumi mrenge risk anu ikabidi keda mina Roger na Barufu na ona maori sanga sima marehemu bano zile raloni zozino handongone dara kautsa hema fujari wan Allah ijoka limone so wan rifu bano sanga sima marehemu ili joka nga sima marehemu bano bwa tukufu shamnyezi Mungu ambaraha Yezi Mungu ambaraha abnge na bati bamru bano jo bani ajari shangaze harumwe bwana rajitoa fidia inuri wana obanu bwa tukufu kabati wo mndu yanzo alate wakati emrujo kabangu jari shangaze emahala rakaza banu rikaza pake mtovu wo ihendeza zambane le jimbo la mbeni uka mwenza shunga woiti mwa banu mtovu woiti mwa banu we mndu ya jabanu tijindi ni ti jabanu hale ya jakanti banu tiburenti inu yangamia inu Hussein erisala ya mwiso diyo nakanzana bebani ukana mwanama mtukufu Abdallah Abdou Hassan Agwa alias Agwa. C'est pas le moment ya ujaudamba we kwanza jua we hanza juu ainambuga na parti ya minoambia Barufu miambia Baruani wanukana nyondo jua nyile parti nkuba nyune mahunde yezi banyina babirike kamduma wanikabirike chao na sisi wano pare ni profite babinti na wanachatu kwa sisi na ritangisi wanye mduba nifanya toko bana babo da nyina IPDC na no wamunyibara kana eke kamjatenda hapo basi wakanyide mlo wenchi kamga nywenje ni mbato wa enero wa damono watu ndo ni mbato wa apa c'est bon chamite mino waenga nono ngabo tata ngwenju watu waongo rumwe bwana inundo ngabo IPD swala rumwe bwana ngabo wa kadimu ngabo wa RDC aina ngabo wantu sha entina urumisa woni mwaminio mjorumisa wao ni wamini waonao abonge watukufu emakaulu ya ukamitsanza ni waone njatu anza untiro azalina tola wana zibozuku ya Abdalla babda azalina tola wana nza rumwezi c'est pas le moment ba iba jamdi watu ya jambe ngula pizo ya jambe au ba jamda jambe kerenge kawana ngodo ambia eshababi mkombozi udungo mfumbu wara super mbona banu besenge marehemu shababi mkombozi jivumbu wewe Abdalla ukanga rumwe bwana au ngawe journalista ba sasha utije vumbu wa shababi mkombozi ra super mbona utirvumbuli shababi mkombozi na watu chao baondo leo aboni bugana mwa parti yahe ngwalinda chef ya benarede risende basi c'est pas le moment abasa eujotia diversion banu eujojatia wando to wando sujet wamdura ata utokanza mega leo mavote capture mavote owenda na wende watu urudi wabaki na wabaki watu wenda owabangwaenda na wende emwenda kakao na mfonse mwede matai kandida umlo suiri na mwede maone uwoboko ngani suiri ukane kale para wandu watu hucha na mwede maone kamba bila hizo mtu fanya nyima baka mtuenda ingamba karibaki wandu doro haure au ngari haure mzii au kana kartuenda shaka waturo wavote bantu ndo tukana mtuja rumwe turno basi kabana ukamachi izo dezero ko zala simu aina mndu wano bwana ulo na akili ujozi wansa emtwama gamodo mavoti mwede mamtsahe kamtuji concentre mwede mamtsaha mambondesa emtwama kamtuenda kamtula zama lala masibuha au mafanya hizo mfanya wao mtuenda aina mndu yangane babza ruko za heza mto o watu henda ngwa onesha tungeza watu henda ngena wangale wafanya o wenda ngwa onesha tungeza wenda ngena wangale wafanya shati do wenda o kwa tuji concentre wangalia ebanu garijuka uzia de kana ndori babwilwa ebanu garijuka obe kandida ndobi ebanu gar emaliri joka u resiste da hivi ekfc kuyo namna rijuka kufanya programu hindi kazalari bo jeshi garijuka udijuaje ebanu dizo seni ebanu go yaturi jibu enda wabira bidena lera watsa waji walisaidie ngari jo jwa batu fanya delegation banu sima kandida haraka rito we maliri to wandode wapare wandwambe na mjebanga bajuka utihada muhula ikeka mjaja abonyile matongeza ahungare ndora himihaha yabori wonondo tuko ujabora ambao waodo wabe hani asali chirabe ewenyu mhadisi la nyina do yateneda hi arondo wa mafaha valuiho ya marefugee hiyo awana nikangu wa vajabe linjeshi armée nationale armée yae oyi mto wa jua ezo pia gebidi watu kena matobana wabasakabati droit à l'erreur arma wando aluna akili wa wana bwana
Kenti rero Facebook. Rega, mwana la lolo, mwana la na lolo mdo ulole wa ndo utsabali. Mwana la lolo. Et qu'est-ce que j'ai fait dans mwana wazali? Nguna itsabaze kandami. Wo mwana da hubi inushe twani yazala ni mazetwani. Mna mwana shetwani yazala ni mazetwani. Mna mwana hangu ulona mahashenda tema nyeto jona papa ça c'est pas bon papa yo soni baba isa wo mna mwana ulona mahashenda. Ngodia semeta one wazazi wa hikomori ngwa zidumbiyo na zililo ba ulo wantu wafu. Mtata hende nguzino kato maman mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu serais content maman si on me tue et que les autres mamans vont danser et toi tu vas pleurer? Tu sais, maman, que tout le monde dit que c'est mon frère qui tue les gens. Et moi, la femme de la fille d'Azali, mariage et remariage. Ah, c'était à la hauteur, c'était à la top. Si on a. Madame, je suis en train de me mariage à la hauteur. Et ben, nous faisons. On doit qu'on le na au bigoud. Et nous devons faire des malaïka, des waouh, canter, ou des masohaba. Namna hiyo mbeka za mbuzi eke hajare wanu hari aparo pariso amaluzi na bala bwabala katikati wala mna mwenza shonga wala boko mrugo no mange mndu hazira no wamzaye araba la katikati ala fambo ebal kutsula do lof hindi wakem natiwo ingesu control ya papa hango mna burenge dawo naye muna burenge dawo naye enari mbaba wa le kafiri la henyufo ne seo samba no baba hapi haizo watukufu ngameyo zukiwa tukufu Abdalagwa angalia baba na bahina ne mruha reshambo amndio wa uri hadisi yoto jambo kana bofa bani baba ujoka urifanya ngari fanyo misyo ngari no ndo kadando bi shangari ngejo wadi hale ngari jo waswili hale bo wakomori na memana nazichu wade hamu emana wanaambilwa niziona au na hizo dabo wajua ya ukakabati mdu joroshe yazali njo kufanya betezi bana Allah hinga mjoka 100%. Eba ngamjoka uzia basani mrede wakati sababu mjoka warali kumeta mantuzita sababu mjo ni kwamba hazita mantuzita ndio ni kwamba gari ntulita bainge na jola nabo halo ntwabila au nitola hazine twabila amda zonti jola piziu tati la piziu amda zonti joka zanrab tati kazanrab amda zonti joto gazi titil amda zonti joro malamanda tira malamanda eshabaki banu hidi do ulo anife hawazalia ulo ya fa uya roho ya fe pirizo yabo hauya la wende nanga boko kabatu jo mona da imagine iswede sani bakisha bana basa amunge mahayila raisa wa Suleiman ngeti jokana banu basi wanu enefu wa olo kartina mana hatu ndajo nanga raza shati jodaza intom tomwani manani ranyira o hata basi honnêtement wallahi shahidun ala ma aqul bawandu wanao aungari wanao bwana nana bori wanao ngari wanao ndo ngari wanao panu wakati ujo fando ko ri de croise atile mewa ti autungu tsabata shangari wanao ndo inde bana namba mruna tawe be ujo imoso ni ngari jo mteresa kamtimizie direct hangwa ni mwambia ni kanga bojo kanza ya njia yabo ya mbembelero gozi ngo jojonji ngabwandu wana bwana yino shanga bwandu walona mali ngabwandu walona parti ngabwandu walona moyen wasieha wasome sharia ni kanuni kwa javaza barua ekambe habarua nzima na mrudimbe kwa jazifanya walona ze parti kwa jaba na mjuhembuje bona mtemsata jaba banu kinike garjo jari rumeti kwa jazifanya walone shizungu ne diplomasi wajua wandu kwa jazifanya amba uma jeshi wa uta wonu fahari utina hatele bwana la vija urini ke jaure le ramto we bami amjoho kartala amjomde mamzinga minga amjo aeroport amjo champion minga amjo jo la pitara mama jilisi amjo jitia kunyari ni panye ja komando na sibori na waoti pia na Tarzan au Superman amjo mdubiaru ma indini yaboni oja walangu anzuru wanike mapesa ezainga mwa biruka kwa boysa wanibo ha tino mwa bia ni ndabo rilili wa mali au tililiwa mali aina mtu natojaji la ile bami tililiwa mali wallah wala wajo si sandu pare wala wajo mrahitu wala wajo fanya chao
abonge abo wandu wajikonsantre banu ito yazali eni ujojo ukaitili ato azali na kebavuni o watu wazali ekawa kopo mali wa msindihe ekawa kopo mali wa sisi wandu parene ekawa kopo mali wa mrehitwa na mtawe mda sujoja kakaji zinzina na bigeto ndo bajo amba winda minge video ni kai wangu ba mideki na ba minga mina wandu minga mina jao ba wallahi kinga mikaribu ne mruo kamjo mtambaza da yori bibi ngamanzo sijovo teshari kamjo elezio ujo wa mndu ujo mndo liburi ujo sha sijoto amekaya ni mnakena mana mndu karturengeze riski za tu banu ngabo wanzo warilise sumu abo bahanu bokomdu katula mbaye ndo aunike ni bali mndo ibalenda idatsa wakati ngabo do bahanu amjombele amduduwa bayinga bono asiyamba itsaino watsa cha aunike bamihanza swafi ni bale balani tikabati mdu balani bwemba fitiri bani lats teditili sosumu tifujo wali sosumu wafu mbaba yangu ali sosumu wafu emanya mbaba yangu abdomadi hangamizi wa sumu ni azali bahajwa kakaja jokire lebotili ja wenchi wangamizi wa hazi komeza kafe na majali ngabo ambagare jo ulawa na iyo tiambirani wandu ari ni pashienga mjoni kwa burti yo kwa wandu kanza wandu wani ulilie yo chatu omozichu wa zet sati jo wandu wafanye komplo chanari wasuli not amjoka ustinza mnankura na tumzingara amtojo kana shono na be bismillah Allahu akbar na baranja parse wala mnankura tina mlaza monti kena jo mtinza basi na mbeze mto yazali bami mwadhahi kentu jo bya to azali ekeja tambwa do inga mjo msaidia mjo amba bravo ekenga na bauruma urirume ekati ndawe baki abo udoni ndi mtije uyo heze mali tele to azali ujo amba mi amatu revoti kenokiri bo mito mtabaza mrusha itwe kenga mina maye badeke wojo kadamina eri mtowa ido jishenzi la harara bado abo koga nyina mali no msia kabati mdula rumwe bwana ino tujo kati to amali abonga bonji watu wantsina bada mwa micho wala mide na toa meji njamba mide na toa meji mdozi juando wala njamba mide na toa wa miche Sheikh Kamali bangu tito Allah tirenge mtango tito amali arumwe bada ino mimi gabo wandu wararwane walitraise na wabesha mapesa awajosi saundu pareni ngamjoda mafanya hazimu mchitaki wandu jao angamjore kama avoka angamjore mrahito ezozo tipia zizifanyiwa abangega mu mlahoni bana rawana zijana ran maduhasi ngamambo eze partiza hanyu neze movement za hanyu ni michi ya hanyu na watu aina mndungu tsungu eze hangu mimi ngamwambia nukana owenji walo bana wanawe bwana owamba ngwa wanao mwana baba rufa mjo mtengele we mdu serieux amjutengele mzee wangu sana Hamadi we mdu serieux amjongele atume amjongale aina mdu ni mmonao ya ukana ngabwamba yo sikartwa mini ruza kudeta sikartwa mini ruza kutoa roho sisi ngaranzo rifanye sulefma singaranzo aina mdu kufanya hizo yanzao na mke hapo mimi aina ijonji ama yeye mimi ngamjo irumi ya mimi wanu wandu ngwa bange video rimzi ri muhammad tanje nzie ni muhammad mimi amanzo ni khalas bi sura za bwana wa misiri ngamanzo yake marehemu mimi ntitakerelera na dumuna chao jena bantina mtu andana muona na bala nunda ndana mrungeze kanga na bara washili banu na mpare abari ya balele obwata maji amnose yabo na bemholeleyo yabo yabone bani sitomba chari dolila ridonja idani baya bari da emna irorovu wa no washenzi wa kedit no Mwenyezi Mungu hamba wala ta'khuduhum bihima ra'fatun fi dinillah wa surati an-nur suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayat indema nandiko jiwabu ntoshida na mrahitwa niko jiwe ketuono o atukofu anwezi ali tamyezi pa ufu yeze toba onwa njia na mdo hamba uka ezitobia za kishenzi zitobia za kishenzi mwanadamu yafe wonge na wenyinge na wana kacha waona mwone mumu we yafe mdoamba ware mwani malezi ndi waro panganyile la nutu la kumbuni ware mwani malezi aye chigi ya jema machakono kono homa weni chinge daro embedu beida wando amada wa waturi waza mamba ituna man antende ni rense zembasi ni rense la plage ni rense zikone de bishio ni jwene de nangamile misiri ni somenije
entito chaile ngwani mafahavalu wariwe waridharau wake wamezi na wene fondo wa warengo wajadu himisa rumeze na jeza mwadu wa miti hangu mutwingula wa ya fondo wande warenge wandu wanu wajwa wahente zera jeza mwadu belungu jwa kentera jeza mwadu obo mveri juu mitami huli bo mitami huli etinde zema mutu yazifanya umuri wa hae kamili etinde maele ya jaya mpishia juzi ya jaya mnikani mahala ya mnikani za envelope kamtina babi mwisikini yao yabo mweshele yao wa ikoni hamada gazo edare basketi ikoni tawaneja balita inubana ezile we izo za jomtihani kamudo marego wandu warendo wana hanyo zitobia izo mtempu mahitele bishio lila fundi wangu tuwe yabo lila wamba boka wabiri johe do boka wabiri johe basa basendo baba bira wama johe bani mino shamru kapumba iza nuhu sizilo ula abantu baseni mru sha engatwere ngakulwa bula kanseri la kutwa ina ujoja bala mfusule le chefu bane amangamiza ina ujoja basa kazi arongwele ndini sayo ino ketu kampeni nda ubie ele kulwa bula kwa ni besene maindu iloni yego ya masahiri tibure marede wa jufumu ya masahiri ya tuko jana ina mre yanenge foto dawe na zali warenge foto dawe na wasupe team non arenge foto dawe na wenji wa chofuru ho warenge mafoto dawe na gabo mwe tukana rege foto dawe na mtada wa mfuchari mjamdori bia sisi na mdaze ni maulamau mbuli azali ya riteresi shati mmeani enamna madazali una mdaze maudu enamna madazali uba mafundi na mdaze maudu joni jona kanzani mwambia ni banu haina mdunede ya juka hansa chukabota sibo metra ilarifu mino hufumbu wakawa usomo shari ya wabo mdu wa turu si juanse namna wajitole ya wanili ya usumani sonko wajidaili utindaili chojidaili ya wenda warafo tu waremwa badi warendo wa mamba ili tuona mana juha unji Belgique yabo unji Pays-Bas abo unji Allemagne unji Angleterre unji bokoti Ethiopia ngoto unji ya ofobo wa wana wandu nji ya onda biokana she banu ngamdodo na ngamjo wona ngamjo wa terroriser renouveler ze barua nzi marwa mamitano wela do maido dozina bari asuma son kwa fungulo apoliliu simimi ngamanzo wewe ke president wela rifu ngamanzo ke president wela rifu ala fungulo donzini ya bari kabo mndu mu Afrika wa Senegal ya undu mimbaladina hada khaswa ujo tusaku jojiri angalensi yaho bangairora utana kodavukisha mtu al aqrabuna aula bil ma'ruf wa karibu wa kairi mndu atende wareleze ngamjo uvumbua amjo paron wa sharia da we metra chure zemi idwali na jipia mafanya duru metra mshindana na bibi mzemshinda ngamjo parabo mamedali swali hinga mjo parabo mwenye baraka ngamjo parabo sibanga mjo para ninyo tipia washirafi wa gouverneur ya sanama wandu makawaju weze posto makanizo bande namna hino ngamtushemeza nirumizo watu niloda mina hotelera bakarwana bahi ekari wa suite ekati juanga mjomwabiani waide yafanyize nogoba mwantimbi ilinda na mtusuntuha mtije mjizingamanya ya jalahanyu ijo mjiliani ba yodo pande huko Yusufi Muhammad bana ngujo ngari wanobana wamkazi na baba na mwambe we nyide mwenda ma preparation ngo zinu amwe mrenge wanyiche awo wa mrenga wa preparation ngo zinu baada wa mwana mkomori wa nombwana wa prepare mje mtsanganyi shembwa na inu ngabo wayiwana ho mndati jenda bale semenda into moiva ngabo tuko kama foto na kamera na vainte ni yore ngwani mafoto basi kabale manazali ngode atema foto armwe Facebook ya jadu bya za wandu wadaze bala fudi jutowe fidi yali njeba nurirongowe rezembu uzile maburu nkuro wa shenzi ruwana haramu ruwana wazina pia wajeba wajwa do kengwa kwa rila pisao ngari tene obo ngasi ibanu karjaluzu alafu baje wandu bana jade eda simide utende chau amina waikoni ngabo wamisami hudi ngabo wamoroni fundi wangu fundi na wawitsuo yabo Mwenyezi Mungu atumbarikisha hazamba hamba banuga riona wezijiriyo kwa sava pa ti wadili futi amini futi irumbi ti amani ti salama mengoni mwese ngo za mando zikoka prioritaire aruma mlianzo atawali wandu sécurité stabilité la paix al-istiqrar al-amn al-hifadh ala al-muwatinin kabats ajalimiti des accidents des crimes ou des assassinats à gauche à droite des accidents routiers des accidents maritimes
kabati katushindo hifadhi wananti tilo bonti tilo barini tilo hawani avyo gezidangushi yawe zemeli ngezizamao kabati tama security yasa kweli wajubi abo warudingwa wao wandu kwa fungo wandu kwa torture wandu problème de carburant, problème de l'électricité, problème de l'eau potable, problème de travail, pas d'emploi, problème de tout ça. Et il promet qu'on va dans l'émergence. Et tu as tout classé, ouais, au Canada, au Mongolie, moi, c'est un petit peu, moi, de mon vignon, les parakines, les bangam, on a bien tu as tout classé, moi, quand on a bien, moi, ça, la balade de la, on est, tu as dit, tu as mangé, tu as mangé, tu as non. On a au pire, quand tu rentres au fond, barini, ou à 5 fois, moi, l'hôpital, ils ont ponté. Kabati, moi, j'ai un soir, tu comprends, ma barini, ils ont parlé, bien, kabati, je ne me connais pas, tu sais, qu'il y a des rats, kabati, comme émergence. Comme tu le maries, ou à Nawazina, moi, on doit y maniquer, et c'est crédit, ma fille, maniquer, by roi, les gens, bocana, cigare, aminé, de fikira, zahira, ici, à tout, cigare, amini, les malabes yao. Le but de capter, ouais, jambe, kanani, wanto, kanayam, niken, confiance, il le tue, et me toka, ou soubuti, ya jambe, si des aminé, de fikira, fikira, des bois, on a bonne abonnement. Alors, moi, hamzi, maman, ça, la pitali, ma tuitimis. Mwene marenge le kojone ne mati mnyao mwene matoma pareni mfanya pare ndazi mazifanya ila demu kufanya pare wo malaba mati yamala ni mwenda pia mwono pare na mnai pare ukana mwenji poto jao yunishia e parti inu yunisha ne parti inu yede namna pare wabira hunu wabo mwenji kwa hunu sheze pare za komo ni mfikira ndo do selanda we inge na pare nzima areme bale kele gari la mwenji unuzi mi habo yu aksida ndo shanga za wandu Sisi ndo ndo jobo tasile bia dada wa wisi ndo ndo pasubira cha jobo tijuma ni jora mbali shangazi wa Zelanda ne mapade pidi no mwenje siri rende arumoze ntiku za rizungule ignorance banure de tizinjiranti gerika uchoma tini hunu basi sisi swa mnazina wasi swa ngala weni na aruma videte acha unajam paparige cha hunu pari cha ucha basi bansi siri rende ina ngeri wono wana damu wetu Al-Kahira wiho Cairo le Kerry ou utatasa shayo wa 65 millions na we faransa ignorance watu bakana yode Al-Kahira uyo basi abakaba simba mdu joka ulishangaza harumwa mabaye zi achali biti ne dene sepeti na zopi basi sikwa timdu jori shangaza bana simambia lukajuzi kabo mwanama ya jaka zwandrabo yabo basi enamna comme akama mna ichi ile namna kaudi ndo abo ya kazwandrabo esisi sibanu ngamona namna riteno wana tabasa aruma mamitanu ngaba rezembo are maburu nkure zembuzi rezelanda rema pia ya tabantu kanzo ikenga ratakeo ngasibanu karteno bahizo dizo emwana mabduko fujuzi yakahamba ustad na wao hafadhahullah yamba banu kabati tujoka zendo gozo na yi eduluma ne riba ne madara unene ne zendra bono wizi ne zedo tourner ma ne ze crime ne assassin sha ani mdugo sori dia tijo amba chao sha faharamba ikasuwa za mdu ngwambo ziliyo Allah ke maulida ikoni ndugo yangalia ntuli yangalia maulida ikoni parce que tika ulinda kwa mji wa ikoni la shieze hamadi wa watu wende atamba chini ndo wako wanile wamba chini wana washiwa ikoni wa hungu ni wajifurisa ele chimbo mdugo shokana ikoni jabali njilwe mashujana muhime pagana zikemio ikoni basi wa hale ikoni yuko tekobila ni mportoki aba seze filia rema twiro wajinga rema crimineli wa droit kanti wazibise zembaza mbinyo ari balangwa feto maulida mu mjwa ikoni ngamu imagino nge fudi Muhammad Sharif المرحوم سيد ياسين المرحوم محمد أبوانا المرحوم سلا جاي المرحوم سلا إسلام المرحوم محمد هادي المرحوم مسعود هبودو المرحوم جوا نوبي وزي وكاب ngamu imagino ukabelo tusubiti ambe kujwa ikoni watu kwa warenge bakura wa mpuse zenkangai kama tudonze video za ikoni inamna kurungwa bena na mwabele jachi lo identity bangu wachungona alafu lelo wandu wariwa waridhara wanatu wanende hazira umwede mwadu warenga moja mo hansi chao faiswali hawa ngamiziwa ndo ambaye ilitona maana mutu na wao awa modeni wale warenga bajana no hali ya makriminali na mafujari wao ezo nguzo sontipi ya kabati haya وصدق القائل إنما الأمم الأخلاق ما بقي فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب de malezi do binadamu desa e kaizo zende abo basi kailiba salam toko salama nani abunge izo ndizo nakauchabani jeni mwambieni mahala rawasu liban o ambao kwa dormo zevoti na wendo ambao kwa tuenda na wajikonsantra wafanye bazango zao watike mtu banu sena jabana javumbu wa wandu tena aina mtu nafanyiza hai kakwe ninga rumwa bwana
oamba kwa enda na wede watu urudi oamba kwa twenda na watendo watu wenda yode yamando yabili mratenda la siuha haishia umndu hajua toze mali zahe kajala la mtanana maswa jwani ngamje ende hato wazali hajamba ulanda singe video ke batima ya jalo nika mduleson ni mafundo na katam tumwambiani enamna mwadazale luman wandu ulo wahafa wandu wafungwa wandu watola mhazini wandu watu kufango barika masantroma na mto santroma beke modoronga rjo mpane manyori mteni ntida ho hanwani ni mafundi mwadaza mwana waziri ndo aho ndatambe balari kandani na mwede mangari bajirafili bakabati mdo kandasi yeshe bajirafili yambe ukana ujoni lila mjomba hangu ngamjonga mjeda na mpeshe hitwa mdazenye mafundi kwa mdambe bo dazabo hanu sisi za ndata sama ho komore bamjomba hodi wa wandu hafu bandabo ndo tushinda shawo ibidika isange mange marehemu mdazabo mafundi ribo haze voti wana watola muhazini zemalaza la rege kutopa shada ina mdumsheno wana dizunda tunga fumo barini kabati la pitari ilangyo yabo ina kataza lingo tojoenda ta pesa kabati mruon ho duniani yabo abasa ikatide mwana wana wazalo waili lolo tuenda rengele papa tamulahe ina marali doza tarumuzerezo bahema twingo abo twenda na mafoto ya heno jana oliamba kana mnyeze Mungu na itambaze ya muhanga mizeje na mna yanga mizo wa hatu izo zari hunda mnyezi Mungu jala zimhunda ni bana eke do alimu hunda na msiba ba hiyo yo sula mtu yomba wayashfi sudura qauman minin emabi wa huwa ekawende wakoza wafanya kusida yao kuna ujibiu mromba nezundo wabaki mimi no abane nezundo wabaki okeke ngona muoga wedanje ngojo ni dur njabatikare ke uduri hawewe ma photo ya mnamana ola hajo shinda ya Zimbabwe bo minga mjojiwa parce que j'en ai marre j'en ai marre moi de voir tout le temps insulter mon père et ma mère, ça me fait honte. Shahada zangu arenge guporofite makatikati ngupashwe na mbaba na mzaza hize maliza wa komori baturangamia pia msinde watu karitina manaha turangamia bana kanendo anzali bakibana tarinde azali zevotinga ziroke tsure wange zironge ziro garjoro hamabinda hamadele jimbo la acteur mu Egypti yamba minga mtaundo henda kambia mtu mshokana ana harau minga mtaundo henda bahe mtu mshi au tendeza aho baki minga mwedo zangu au tendeza hamba ikatendo baki banu ngamjo fariki tabu nizona obana na baada tubili ngamjoro hamayiti d'office ngamjoro mnajibo huo ni mtina ni babu mchiliani gani mlaheni alafu msizoni انت عايز اخذ الاغنيه دي ولا ايه استاذ محفوظ تنمتم نجيبو ويون كم دنيا نمدوبشي واديبو مدرو bahina mtine mnajimbo kana wende deza Smaila Asini ngamtona hizo Smaila Asini yakawona yukanga mtaondo henda ana harawa hamiga mtaondo henda matrawasha utsendeza uboshera ashega mtaondo henda ekatondo baki uneza ni utazinu zinuta uzidu ngamjofariki na natubidi banu ngamjoro hamaiti kirasmi na mumtinyo ni muishie katiyari mlaheni abonge watukufu mlo mji wa Marseille nekeneza bira na mziye mtanganyihe wandu waelewane rirenge mjeni wa hatu Mwenyezi Mungu jali ya raija wasuli hunu yalitolele fujari la azali tuha juhari ngodo Addis Abeba ya lawe ya hajuhangu tome amaleza wandu waelewa pia wastaarabu na mwanzi heze barua haina bahanu eni yanzi hana renuvele haina yanzi habaru wana renuvele hizo ndizo la kanzari mwambieni Mwenyezi Mungu jornikeza khair almuradina mtulilie babi idhnillah gari jo uona khairi tihale